So sini zero, marking, flower, cam, piston pertama arah ke timing bar, semua ada. Okay. So marking timing bawah pun cun-cun. Jadi maksudnya cun lah nih di anu nih parut blok nih. Okay. Ini dia marking, nampak? Cun-cun lah. Okay. Okay. Semua sudah keras, 24 hour sudah. Belum sampai 24 hour. Jadi saya mau balut balik, saya tidak mau ada pasir-pasir. Oke. Jadi nanti kita besok ataupun ni petang kalau kesempatan kita kasih in dia. Sebab bagian blok selesai sudah. Bagian keselining pun selesai sudah. Oke. Oke, tempinai. Kita atur dia lagi. Langkah selangkah. Anu lagi. Head lagi sematur. Haha.